sam ja prva. Pa što je unutra? Plava haba baba. Baš cool. Što je s tobom? Ja imam nešto ukusno. O ne, to je lizalica s žoharom. Kakav užas. Kako ću to pojesti? Ha, netko nema sreće. Makni se od mene, Jane. Sada ću shvatiti. Ovo je zapravo jako ukusno. Zar ne? Ona je tako čudna. U redu, imam ovu slatku haba baba žvakaću gumu. Super, moramo je uskoro probati. Tako je ukusna. Ipak, plava hrana je zgodnija. Ne, pojela sam lizalicu i nisam primijetila žohara. Olivia, prestani vikati. Ne, imam jako ukusnu žvaku. Ne, Jane, imaš žohara u svom balonu. Što? Ne. Kako je to dospjelo unutra? Čovječe, sada sam sav prekriven gumom. A žohar je još uvijek na meni. Maknite ga. Što je ispod poklopca? Olivia, otisnuta si. To je ukusna poslastica koja me čeka. Plavoled! Jupi! Jane, manje riječi, više akcije. Jedi brzo. Olivia, ti si takva štreberica. Ja isto imam posip. Hajde da probamo. Stvarno je ukusno. Obožavam to. Unutra je također ukusna limunada. Wow! U što gledaš? Otvori svoje. U redu. Wow! Imam neke ružičaste ukusne poslastice. Još ih nisam probao, ali siguran sam da će biti ukusne. Da, vrlo su ukusne. Koristit ću slamku da si pomognem. Lijepo. Ne, pomozi mi. Janeina, hitna pomoć je na putu. Je li bolje? Hvala što si me spasio. Što imaš ovdje? Saznat ćemo sada. Wow, to su Mentos! Cool, zar ne? Što si ti dobila? Čekaj, nije me briga. To je tako cool boja. Što? Sad pogledaj što imaš. Wow, imam nešto jako fora. To je kaciga s fantom. Pitam se kakvog je okusa. Sad ćemo sve srediti. Kura, već osjećam kako prolazi soda. Wow. I ja sam htjela probati, ali imam ideju. Imam iznenađenje za tebe. Pripremi se za malu podvalu. Ne! Što se događa? Pjeni mi se u ustima. Ne mogu to izbaciti. Olivia, što si učinila? Hajdemo ga otvoriti u isto vrijeme. Wow, imam ukusnu poslasticu. A ti? Uskoro ćemo probati. Mislim da i ja imam nešto ukusno. Wow, Jane, jesi li sigurna da je ovaj papir jestiv? Wow, ima okus jagode. Moramo smisliti nešto. U redu, namazat ću sav svoj slatki džem na ovaj jestivi papir i sve ću zamotati. Evo ga. Imam slatki valjak s okusom jagode i višnje. Wow, tako je dobro. I ja to mogu napraviti. Htjela sam nacrtati mačku na svom papiru. Evo ga, tako je slatka. Sada pokušajmo. Imam ga. Wow, ukusno je. I moja ukusna papirna je gotova. Imam briljantnu ideju. Ej! Mogu li uzeti malo tvog? Čekaj, možemo igrati križić-kružić. Tko pobjedi, dobiva papir. To je sjajna ideja. Ajde! U redu, hajdemo. Stavit ću to ovdje. Wow, majstor si u ovoj igri, ali neću se tako lako predati. Imam jedan hura. Dobijam ukusnu papir i sve ostalo. Mogu li ga otvoriti? Hura! Wow! Ovo je ukusan sok u čaši od marmelade. Već osjećam koliko će biti ukusan. Jane opet ima nešto ukusno. Probajmo sok. Wow! Ovo je tako dobro. Sada stavimo to u šalicu. Nevjerojatno.
još ukusnije. Mljac! Olivija! Hajde! Čekaj! Ma daj, otvori svoje! Vau, kakva ukusna poslastica! To je ružičasta kupka, ali... S čime? Je li to pjenušavi bombon? Izgleda nevjerojatno! Napunit ćemo cijelu kadu i... kakvo je to kupanje bez vode? Uzet ću malo Janeina soka. Hvala, djevojko. Da vidimo što će se dogoditi. Wow, pjeni se! Fantastično! Wow, izgleda magično. Probaj ga. Saznat ćemo kakvog je okusa. Wow, nikad nisam pio iz kade. Super! Mogu li dobiti malo? O, hvala, Olivija. Pitam se kakvog je okusa. Super! Wow, to je sjajno. O, čovječe! Pa, želim sada pojesti svoju čašu. Vrlo je ukusna. Igrajmo se. Želiš li? Onda ću ja to prvi otvoriti. Wow, ovo su juicy drop marmelade sa kiselim džemom. Kako cool! Ej! Moramo hitno isprobati sve. Marmelade su ukusne, a što je s džemom? Saznat ćemo sada. Ukusan i kiseo. Napravimo si mali kolač. Tako je slatko i kiselo u isto vrijeme. Sviđa mi se ova kombinacija. Nevjerojatno. Je lijepo! Jane, hajdemo saznati što imaš. Šupi! U redu, a ja imam... Wow, ovo su Nerds bomboni. Oduvijek sam ih htio probati. Wow, tako su dobri. Ona jede tako ukusno, ali možemo dodati malo kiseline. Namazat ćemo malo marmelade na njezin bombon. Evo ga. Kako to? Zašto je postalo tako kiselo? Ne bi trebalo biti kiselo, ali je super. Hoćemo li igrati na prste? Tko pobjedi otvara prvi? Pobjedit ću te! Jupi! Pobjeda je moja! Što imam? Vau, jesu li to Chupa Chups sa poklopcem igračke? Chupa Chups su ukusni i tako lijepi. Nakon svega, plava boja je nevjerojatna. Tamo je neki šećerni prah. Umočit ćemo Chupa Chups u to. Tako je kiselo, ali lizalica ostaje slatka. Wow, tako je cool. I ja to želim. Jane, hoćeš li mi dati da probam? Tako si pohlepan, prijatelju. Imam svoj. Wow, izgleda tako cool. Želim ga uskoro probati. Super! Wow, stvarno mi pristaje. Hej, to je moje. Sad ću probati i reći ti. Pogledajmo ovu kombinaciju. Je lijepo! Džem s prstenom lizalicom. Kiselkasto je, ali tako zabavno. Što? I ja želim. Olivija, molim te, imam ideju. Podijelimo s drugima. Stavimo malo džema i pomiješamo ga s malo praha. Pokušajmo. Wow, ovo je nevjerojatno. Stvarno jest. Cool, tako je ukusno. Jao, ima toliko Twixa. Misliš da je to puno? Da, vi ste imali sreće, ja sam dobio samo jedan. Ej, pazi na te omute. Ne viči na mene. Kako ti se ovo sviđa? Vrijeme je za motornu pilu. U pomoć! Hajde, ne viči. Nije za tebe. To je za moju čokoladu. Ima točno 2 komada čokolade. Zaboravio sam da dolaze po 2. Što? Kako zaboraviti? Sva ta čokolada letjela je ravno prema nama. Žao mi je. Umjesto da vičeš na mene, trebao Dobio bi se si me na zabavljati sa mnom. trenutak. Sve što sam imao Krančice, bila je samo imaš jedna ih stvar. toliko? To sam bio ja. Pojeo si sve svoje, onda je vrijeme 9. da ja počnem s... Prvo, moram se riješiti ovih omota. Rekao sam sve omote. Sad mogu jest. Stvarno volim Twix. Uvijek su ukusni. Posebno kada ih ima puno. Imam ideju. Zašto bih osušio Jedi običnu samo čokoladu? previše.
Hej! Nemoj Što se je to žaliti. bilo? Pogledaj kako obična čokolada pretvara ovo u slatko čokoladno mlijeko. Što? Kako? Nikada ovo nisi vidio prije. Jesti je ukusno, a isto tako i piti. Vidim da si skoro gotov. To znači da je sada vrijeme za moju čokoladu. Samo trebam baciti omote. Pa, reci mi da to nije bilo cool. Što? Ali, to nije sve. Vrijeme je za početak gradnje. Sve to čokoladno je savršen materijal za gradnju. A ljepilo će biti Nutella. Dodat će dodatni okus čokolade i držat sve na mjestu. Krenimo s gradnjom. Wow! Samo pogledaj što sam napravio. To je prva čokoladna kula na svijetu. Doseže sve do oblaka. Trebam ljestve. Nisam znao da će ispasti To je ovako. dobro. Znaš da je ovo naša prilika, zar ne? Naravno. Što čekamo? Idemo jest. Čudno. Zašto se sve trese? Nadam se da je živ. Kako si mogao? To je bila moja čokolada. Srećom imao sam kacigu. To stvarno... Spasi mi! Što je ovo? Zašto sam tako nesretan? Imam samo jedno oko. I već sam ga pregledao. Nisi imao sreće. Ako ćeš mi se smijat, sve ću vas uprljat. Ove oči su stvarno ljepljive. Izvest ću malu šalu. Trebam običan kečap. Mislim da će nasjest. Julije, pogledaj. Mogu ukloniti svoje oko. Što? Što? Oko? Pravo oko. Pričekaj me sada. Oh, šta Mislim je da to se bilo? guši. Moramo je udariti po leđima. Hvala. Ovo su stvarno ukusne čokoladne kuglice. Volim ih jesti. Odakle je došlo to oko? Strašno. To oko zaista izgleda stvarno. Naravno da izgleda. Razlika je u tome što su ova ukusna. I unutra je krema. Krema, kažeš? Onda pogledaj mene. Sad ću pojesti sve svoje gumene slastice. Nešto nedostaje. Možda još nekoliko. Ne, ne diraj moje. Mogu to i bez tebe. Mljac, mljac. Daj mi samo jedan. Molim te. Ti si prijatelj. Podijeli s nama. Nema ništa za podijeliti. Pojela sam ih sve. Vidi. Prazno. Ja. To? Što je to? Zašto to kažem tako dobro? dobro? Jer si tako pohlepan za to. Šališ se? Zašto ja uvijek dobijem manje? Imamo puno čipsa, a ti nisi dobio. Samo jedan komadić? Ne mogu ga ni podići, tako je mali. Iako imam ideju. Hvala. Zašto je otišla ispod stola? Zašto? Tako da ovo nekako mogu pojesti. Mislim da će pinceta pomoći. Trebate jesti masnoće. Umjesto smijanja. Naravno, lako. Pojest ću cijelo pakiranje brzo. Dopusti mi da otvorim. Što je ovo? Zašto je tako tjesno? Haha, tjedan hejtera baš kao... Kao cura! Nisam cura. Imam bolji način da otvorim ove čips. Samo trebam piliti da otvorim. Rekao sam ti. I ne trebam zaprljati ruke. Ovi čips će sami odletjeti u moja usta. Usno. Kako? Hej! Tko bi rekao da će ga oboriti limenka Pringlesa? Vrijeme je da pojedem sve ove poslastice. Kako je ukusno! Baš super! Hej, to boli. Pa, ovo je ukusno. Vrlo ukusno. Živ sam. Što? Ili ne? Ovi čipsi su tako ukusni. Ne mogu prestat. Nije moguće. Oni su predobri. Predobri. Spasi se.
Ovo je oluja vatre. Hej, mogao si mi dati kacigu. Ne treba ti kaciga. Moramo samo razbiti čips. Wow, dobar posao. To je uspjelo. Što? Što je to bilo? Pomozi mi izaći. Uf, bilo što osim brokule. Brokula? Zašto samo imam sjemenke i... U redu. Nema dobar okus. To je sve. Trebam ga posaditi. Onda ću vidjeti što će izrast. Dosta kopanja. Prestani bacati zemlju na nas. Puna su nam usta zemlje. Nemoj se ljutit, samo kopam rupu za svoju biljku. I dok raste, jedi brokulu. Sada je moj red da jedem. Problem je što mrzim brokulu. Ovo je tako odvratno. Kao da imaš Prilično dobro. mačku u ustima. O, stvarno mrzim brokulu. Nikada nisam jeo nešto gore. Moram sada nešto popiti. O, voda! Daj ovamo! Rastuća tvoja kola pomogla je mojoj biljci da rastem. Pomogao si? Sada moraš to pojesti. I to nije brašno, nego brokula. Jedi, ali brinuo sam o tome tako dugo. Nadam se da je ukusno. Ne, očito sam Loš ja... vrtlar. Ova brokula je grozna. Ne mogu ovo jesti. ti je prekriveno prljavštinom. Dosta smijeha. Sad je Julin red. Ja? Ali tako je veliko. Upravo tako. Ideja. Pogledaj, tamo je leteći brod na nebu. Tako naivno. Dok oni gledaju, ja ću se samo riješiti ovog smeća. Wow, pa si mislio da nas možeš prevarit? Srećom imam posebnu zdjelu. Tako odvratno. Gle, sve sam pojeo. Bilo je grozno. Biće gore za tebe! Gledaj! Sve što si izbacio! Zahvali mi što sam to uhvatio. Ne želim ovo jest. Ali pretpostavljam da moram. Skittles? Super! Ali htjela sam više. Julia je opet dobila najmanje. Ne samo najmanje. Imam samo jedan bombon. Ali prebrzo se previše raduješ. Već znam kako to mogu povećati. Trebam samo običan iPhone. Sada samo trebam zoomirati na bombone. Super! Sada je veće i vjerojatno ukusnije. Da, baš nevjerojatno. Kako ukusno. Šokiran sam. Nevjerojatno. Peter, sada je tvoj red. Sa zadovoljstvom. Gledaj, uhvatit ću sav ovaj slatkiš u usta. I jesi li ikada... ovo? Oh, ne. Dobio sam malo više. Malo? Nismo ništa ulovili. Nema veze, svi smo zaboravili na tebe. Sada je Mogu moj li red. uzeti jedan bombon, molim te? Nema šanse, naravno da ne. Moje. Dobro, koju boju da izaberem? Slatkiša upali prvo. Mislim da će ovo pomoć. Wow. Koju god boju dobijem, pojest ću. I počet ću. Sa zelenim. Wow. Ovo je zapravo moja omiljena boja, tako da sam imao sreće. Pojest ću sve brzo. Ovaj slatkiš je preukusan. Moglo vi to. Onda ću izvući kapsulu. Što je tamo? Sjaj. Ne. Ovo je ogroman bombon. Kako ukusno. Nije loše. A unutra je slatkiš od čokolade. Dovoljno je za ostatak mog života. I ja želim. Podijeli, molim te. Naravno, podijelit ću. Daj mi ruke. Nisam pohlepan, ima dovoljno Hvala za sve. ti, Peter. Pa ako ne Što moj unuk želi? Pomfrey. Odlično. Skuhat ću najukusnije krumpire. Prvo, trebate uliti ulje u tavu i sada nareži krumpire i isprži ih kako treba. Bako, ne izgleda baš kao pomfrit. Za najbolje.
Onda ću pobijediti u ovoj rundi. Dakle, ogulit ću krompire. Nije ispalo baš dobro. Trebamo poseban guljač. Sad će raditi. Da. Tako trebaš rezat krumpire. 1, 2 i gotovo je. I nitko ne radi pomfrit u tavi. Uostalom, ovo je friteza. Stavimo krompire i pržimo ih u ulju. Evo ga. Samo pogledaj ovu zlatnu koru. Odlično. Gdje su moji krumpiri? Jesam li ih sve ogulio? Što da radim? Ne brin, draga. Ali, što su krumpiri bez umaka? Kečap nije za mene. Ja sam kuhar. I svi najbolji kuhari Zalijepite sami. Pa, evo remek dijela. Savršeni pomes frites. Svi su već ispržili krumpiriće, a ja imam ove ljuske. Što da radim? Znam. Zašto patiti ako možeš jednostavno naručiti dostavu? I evo krumpira. Domaći krumpirići francuski. Riža od šefa kuhinje. Wow, tako puno ukusnih stvari, osim ove. I ovaj krumpir izgleda ukusno. Probati ću. Kako je ljuto. Ne želim ljuto. Što imamo ovdje? Ukusno. Sviđaju mi se ove pomfrit. Juhu, pobjedio sam. To je to. Dakle, što sada kuhamo? Na kajganu. Jednostavno. Svako jelo treba biti kuhano s ljubavlju. Zato će moja kajgana biti u obliku srca. Trebaš ispeći kobasice, a zatim razbiti jaje. Ispalo je baš divno. Što je vatra veća, brže će se ispeći, zar ne? Štednjak na maksimum, a sada jaje. Ljuska je pala. Možda neće biti primjetno. Čak je i bolje ovako. Ne, još uvijek se vidi ljuska. Moramo nešto smisliti. Promiješat ću. O, dušo. Očito je nešto pošlo po zlu. Onda ću dodati mlijeko. Sada definitivno ništa ne vidiš. Gledaj i uči. Ovako kuhaju pravi kuhari. Dolje stavom. Trebat će nam toster. Nasjeckat ću luk i češnjak. Zatim avokado. Pomiješat ću sve zajedno. Odlično. A sada ću koristiti blender. Ispalo je odlično. Treba namazati na tost. Baš tako. Sada je vrijeme za jaje. Jedno će biti sasvim dovoljno. Razbit ću ga u zdjelu. Stavite zdjelu u lonac s kipućom vodom. To je kakvo divno jaje sam dobio. Ostaje samo lijepo poslužiti jelo. Nevjerojatno. Završni dodir. Kao to. Wow, ispalo je stvarno cool. Ja trebam poslužiti jelo. Dim kečapa Naravno i sempa. hoću. Draga, jesi li sigurna? Spreman? Vidjet ćemo. Ne izgleda... Ne. Dobro što? To je bilo teško. Ovaj petak. Emma, to je definitivno tvoje. Dolje s vilicom. Želim kopati. Uz moje hlače. Ajde da jedemo. Ukusno. Hvala. A što imamo ovdje? Izgleda zanimljivo. A okus? Da, nešto čudno. Baka je definitivno pobjedila. Unuku, tako sam sretan. Hvala. Što ćemo kuhati ovaj put? Picu. U redu. Pizza?
nešto komplicirano. Kako da je skuham? Vjerojatno treba mjesiti tijesto. Uspjelo je. Ili možda ne. Zašto je tako ljepljivo? Pa, imam ideju. Uzmi moj novac, draga. Hvala ti, bako. Ali što je s tobom? O, nije važno. Treba će mi novo tijesto. Sve što trebaš napraviti je pomiješati nekoliko sastojaka. I ulit ću gotovo tijesto u vruću tavu. Ispast će prekrasna baza za picu. Zatim ću staviti kečap i dodati zdravo povrće. I malo sira. Dok tamo ostaje samo čekat. Da, tko tako kuha picu? Poseban kuhar. Potreban je kukuruzni brašno za bazu. Samo profesionalci poput mene to znaju. Zatim zamjesite tijesto. I sada trebamo oblikovati baze. Da to učinimo, poletimo... Tijesto, wow. hajde, leti. I moj je takav. Ups, palo je. Pa, sada je sve prljavo. Kako to popraviti? Znam. Malo prikrivanja neće škoditi. Malo kečapa. Malo maslina sljedeće. Papar i kobasice. I sada možeš sve preklopiti. I naravno, pritisnite ga dolje. Kakva noćna mora. Volio bih da to nisam vidio. Dolje s povrćem. Umak od rajčice, peperoni i sir. Ništa suvišno. A sada ću staviti picu u mikrovalnu. Neka se peče. Ispast će nevjerojatno dobro. I mikrovalna pečnica. Toster će biti dovoljan. Htjela bih ga napuniti. Da, nije ispalo kako sam očekivala. I činija se to savršeno, a memojkim drugarija nije moglo biti. Evo moje pice. Evo moje. Hvala. I moje remek dijelo. Pa da pokušamo. Čini se da me netko htio otrovati. Ovo je strašno. Evo ga. Ali ovo izgleda dobro. Pokušat ću. I prilično je ukusno. Wow, ova pizza je jednostavno savršena i najukusnija. Ovo bi moglo pobijediti da nisam ja. Hajde. Želim palačinke. Ja sam majstor za palačinke. Lako. Pojačat ću vatru. Odlično. A sada pažljivo. Izli tijesto. Vrlo je važno okrenut ga na vrijeme. Ne razumijem zašto biste pravili puno malih palačinki ako možete napraviti jednu veliku. Osim toga, obična palačinka je dosadna, ali s gumama to je baš odlično. Gumi bomboni su se rastopili. Da, tko bi rekao? U redu, napravit ću još jednu palačinku. Ovaj put s M&M's. I još jedan s višebojnim mrvicama. I preliti ću javorov sirup po palačinkama. I dobri su. Pa, ne smijemo zaostajati. Znam, ako dodate nutelu u tijesto, tijesto će biti čokoladno. Glavno je dobro izmiješati. I stavit ću komadić čokolade u sredinu. Sjajno. Čokolada se topi točno u sredini. Okreni je. Pričekaj malo. Odlično. Bobice za ukrašavanje palačinki. A sada ću preliti sirup od jagode na vrh. Samo prekrasno. Izgleda savršeno. Spreman? Najbolje palačinke na svijetu, moje se najviše sviđaju. To ćemo saznati. Odvratno je. A bakine palačinke? Ukusno. Dakle, što je kuhar pripremio? Super! Ali baka je ipak pobjedila.
zar ne?